seedo ala le tede gonga simana kan ko alla goto ko ala mo kafi seedo nela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiya makko ko nula makko ko subaa makko ko weldi makko ben toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nela sallallahu alayhi wa sallam e ben wura mabbe den e sahaba mabbe den e kala jottudo pewa mabbe hen danga dari jiya Allah subhanahu wa ta'ala gollon e dofta golmo kanko Allah e welti golmo wobbitoro yeddugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e haɗoreji makko ni mijitoɗen ɗi ñalɗi e jammaji ɗi wonɗen e feƴƴude e muɗum e yawugol feƴƴugol majji on kadi anden si jamma e ñalolma feƴƴi hara enen kadi en feƴƴi si lewru lanni hara enen kadi en uytike si hitande lanni hara en uytike tasko ɗen yawugol feƴƴugol jamma e ñalolma Allah subhanahu wa ta'ala wi yuqallibu llahu al-layla wan-nahara inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar Allah no yiltindira jamma on e ñalolma on woni e yiltindirgol makko jamma e ñalolma maande wonande yimɓe maɓɓe giiɗe ɓerɗe ɗen yimɓe ɓe tawi ɗen wona ko dari yeeso maɓɓe kon tum ɓe yiyata bal ɓe taskoto tigi wonɗi e wadde ɗin ɓe taskoto ko woni e wadde kon eno woni e warude non haray Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi mandeji e waajuji fii kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo andintin en o anditinira en ɗum fii en heblo wonande ko woni ko yeeso meɗen o waɗi Allah subhanahu wa ta'ala mo yewti en piiji ɗuɗuɗi fotuno hara ko qur'ana yewti ko fof koko feƴƴi haranoyɗen e jam kono piiji bu qur'ana no yewti wonɗi e arde ɗi tawta ko ɗi sukkiɗen e muɗum kala neɗɗo mo tawta giiɗe ɓernde mo wumaali mo sukki hoore makko sukkiɗo e majji haray mo jogii ko aani noon idan haray anden oɗo adna wona nokku ka ñiiɓete ni e yii en nani e yeetama Allah subhanahu wa ta'ala no holluden ɗum bimɓe kikiɗe ñande o ñande suwana tum neɗɗo ko yawa ɗum yejjitude idan haray ko laakara woni ñiiɓirde nde ko ɗum waɗi neɗɗo goto kala e meɗen no haani haskude hoore muɗum ka adna makko ɗo fi hon ɗum sa hasbaɗo hoorema tawi ko to hasboyteɗa tawi perdi yaltoyi heɓɓitoytako non seɗa hasbude hoorema ɗo sa yii ella a heɓɓitoto ella on ɗo e lawade haray ko woɗɗa en jalti e hitande wonde goo en naati e hitande wonde goo anden lannugol hitande no weltini kono no sunini ko waɗi siko sappo he marnoɗa haray goto udi ko heddi ko jeenet keɓal duuɓi ko keɓal ngal wela ko waɗi ko keɓal uytare wona keɓal ɓeydare si tawi hiɗa windanano capanɗe jeɗɗi uytori gotum gotum andi ko wiyata kon a heɓi ɗo wona keɓal ɗum no wawa sa wallini million goto ñande waɗettiɗon 10 000 a wi a heɓi 10 000 ko ñamaɗi heɓuɗa wona ɓeydi idan sa heɓi capantati ma a heɓi capannayyi e nder capanɗe jeɗɗi ɗi marnoɗa ɗi andu haray ko ñamaɗi heɓuɗa wona ɓeydi idan hitande lamdude nden andu ko uytinde e gurdam maɗa ɗan hani si hitande lanni jooɗoɗa darta gila nde hitande naati ha ka nde lanni ɗo honɗum e honɗum golluɗa fi Allah subhanahu wa ta'ala ha honto wakkilare nden fi Allah subhanahu wa ta'ala yehi ndara hoore maɗa ñande fof ñande anda
ko waɗɗa kon e ko wiiɗa kon ko ɗum ɗo woni ko landetoɗa yawma qiyama ko ɗum ɗo woyteɗa. idan en naati e hitande wonde go heyre toro Allah subhanahu wa ta'ala yo wonde hitande moƴƴere hitande barki e hoore meɗen e hoore julɗuɓe fof. haray neɗɗo julɗo no haani hasbude hoore makko fii yo hasbu hoore makko nde newol, o daro o lando hoore makko honɗum o golli e nder nde ɗo hitande feƴƴunde nde tawi hande kadi nde artata e ngurdam maɗa. so tawi a ndaari a tawi a golli ko moƴƴi e nder nde ɗo hitande yonata ko ya fewtito Allah subhanahu wa ta'ala toroɗama o jaɓan ko golluɗa ko waɗi neɗɗo no golla tawa ko o golli kon wona ko gollete ko, ma o golla tawana o golliri no wona no gollirteno, ma o golla tawande o golli nde nane Allah faamo yo gollu. idan ɗum ɗo fof no dartoteɗo golliji maɗa yalli ko waɗɗa kon ko Allah landima ya waɗ, tawsi hara ko waɗɗa ko Allah wima ya waɗa ko fewnode Allah wima nden yalli hara ɗum kono Allah wiruma noon ɓay ɗum ɗo fof so gopi muɗum majji hara golle maɗe majji. a juuli julɗo buy, a hawri korkaji buy, a golli golleji buy, kono est ce que hiɗa hawri e sawaba e muɗum ko waɗi sa hawra sawaba e muɗum ha hande ara yangimakin ko mere andandeni. idan neɗɗon hasbugol hoore muɗum no mari noneji hasbugol ngol. hasbugol ko wonɗa e wadde ko ene wonɗa e waɗude noon e nde wonɗa e wadde nden e hasbugol wa angal waɗugol maɗa ngol ɗum ɗo ko neɗɗo no ha dartude hoore mum e muɗum. se ndaari a tawi kadi e nder hitande ma feƴƴude nde ɗo a gollali ko moƴƴi no hani ya rutto e Allah subhanahu wa ta'ala nin sa Allah ko yaafotoɗo ko o yurmeteɗo toroɗama kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓani tuubo biye o wattitanema bonɗi maɗa ɗi moƴƴi. subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى ويكو أن يمئ قومين عندي سي الله نودي غدو او نودي مو ايمان haray odo pellet o golli o gomdinito sinan Allah noddi tago iman tawa gomdinani. subhanahu wa ta'ala wi ko onon yo yimbe gomdimbe huli Allah subhanahu wa ta'ala jaka neddo no wona neddo gomdindo kono ha hande haray o feƴƴali wede hul Allah imma ko yo duum e ko wonno e mum kon e kulol Allah ma ko yo o beydu kulol Allah o be darenare ko wadi neddo moƴƴata ha hatta. idan o wi ko ono yo yimbe gomdimbe hule Allah subhanahu wa ta'ala wonki kala bi maana neddo kala yo ndaaru ko honɗum o golli o mari fi jam ndaaru nyallal ma ngal leer no ga e nay sa sendiidi ko leere gelu marda gollaadi fi jango maada so en calculi hoore meden moƴƴa yer ko wonde e julde ko ko jini jul e yer ko wonde e nafude ko e yer ko wonde e hettade jango qur'ana ko e yer ko wonde e hettade yamri ko moƴƴi hada boni ko sen tokkindiri ɗi sa'iji ɗo fuu en taway no fande meden makko leere goto e nder 24 heures on tawa o leere fof rewa Allah en taway e nder 24 heures men on no fandi e men wakkiliɓe men inna ɓen ko mokko baɓe leydi ndi taway ko ɓe sen heɓe makko leere goto pet tawa on ɗon fof rewa ɗo Allah e nder 24 heures idan ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala o findi en o wi ya ayyuha alladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wonki kala e joɗo ndara di ko wonda e dawde ko wonda e wakkilade rendez-vous ji maɗa ɗin fof téléphone ko wonda e noddude kon fof ko wonana e windanede ko wonda e windude fof ɗum ɗo fof ko holɗum e honɗum woni fi Allah ko waɗi ko woni fi Allah ko woni fi jango ko heddi kon fof ko ɗo accata ya idan o wi goto kala yo ndara ko honɗum o golli fi jango o wi hule Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi andon do Allah kanko mo humpiti ko wonɗon e wadde idan o rentini o wi wala takunu kalladina nasullah wata o wa yimɓe yejjituɓe Allah ɓen yejjitugol Allah goɗɗo yejjitata Allah kono sa acci fi Allah ra yejjiti Allah wawata wonde neɗɗo anda Allah no toon na ɗum woni e wiide kala no andi Allah no toon kono noon si a gollali fi Allah ra yejjiti Allah idan o wi wala takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum
wata on jeye be yimbe yejjitu be Allah yejjintini be hoore mabbe sa yejjiti fi Allah subhanahu wa ta'ala yejjintinde fi hoore mabbe bi maana sa acci wadde fi Allah acce wadde kono fay mako idan o wi yejjitu be fi Allah ben ko be woni yimbe yaltu be ben doftare haray odo aya no wi ma an neddo jullo on ya hasbu hoore ma bimbe kikiye odo ko te muhasaba hiya an yanzura al-muslim ila al-fara'id al-wajibati alayhi كنظر التاجر إلى رأس ماله وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة. شيخ جزائري رحمه الله وي نجلهم نيمرا يحسب هور مكة وي كان كوني حسب قول هور مودم كو نجلد أن دار فريلاجي وإيدي هور مكة wano julaajo ndaarirta manan ko munkun non o wi neɗɗo julɗo yo ndaaru tonoji yo ndaaru naafiloji makko ɗin wano julaajo ndaarita no bénéfice ji muɗum ɓeydi ɗiɗi yo ndaarir bakkatuji makko ɗin e accugol makko waɗugol ko Allah wiije waɗa kon wano julaajo on ndaarirta perdi ɗi ɗin e ndendirara muɗum sikke si goto kala hasbiri diina mum kan no hasbirta jawdi muɗum ɗin noon diina makko kan perdata idan ko wadi kala ka anduda sa okkiro manan ko makon ko yalta watta kala ka tawata don sa yehi abata bénéfice watta idan kala ka tawen ko perdu wona o kata ko idan dina ma kan kare ko ni hana jogorde jogoda farillaaji din no jogoda hoore makitima on non himmira hittina wakkilora naafiloji no himmirda fi bénéfice non rentoda e bakkatu e yeddugol Allah wona rentoda non e perdi o wi kan ko Cheikh Jazairi rahimahullah e ko dum do wete al muhasaba yani yo neɗɗo on dartini hoore mum e golleji muɗum ɗin so waɗi ɗum hande kadi ala yeeso Allah subhanahu wa ta'ala tawa hasbore makko nden no newi aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim الحمد لله على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واغتنموا مواسم الخيرات قبل فواتها فإننا هذا الأسبوع نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا ابتدأ عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتدأ بها تكوين الأمة الإسلامية في بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون ولم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي السنة الرابعة من خلافته كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر الصحابة فاستشارهم رضي الله عنهم وأرضاهم يأتي الله سبحانه وتعالى يدعو إلى مقبله ينتظم وجوه صلى الله عليه وسلم يبين ومقبله وإسلام جاء له الله سبحانه وتعالى etoɗen tokkitoɗen ɗiɗo teretiji moƴƴere yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani anden haray eɗe yontere nde wonɗen ɗo en naati e hitande wonde goo hitande heyre nde tawata ko hitande heyre e islam sabu fergunela sallallahu alayhi wa sallam nde tawi taarika muɗum ko fuɗɗa kontede ko sabu hunde wannode ka islam dulle ko fergu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nguɗo fergu wangu ha nelaɗo faawi sintude jama islam e leydi islam wondi hoore muɗum ndi tawata julɓe ɗo woni e ñaawde oɗo tarika islam fewndo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari o alanoka e gollitirede o wodaka ha hewti fewndo lonta seydina umar radiyallahu anhu seydina umar duuɓi nayi ɓaawo lontal makko ngal woɓɓe wi duuɓi tati ɓaawo lontal makko ngal abu musa al ashari windi e seydina umar radiyallahu anhu
o wi Umar hiɗa windana men leetirji ɗi ara tawa tariha hunde windaki bi mana windaki ko hondituma letter o winda sa hendike letter jommu winda tan ko hondituma o windi letter on a wawata andude neeɓi ma neeɓani idan Abu Musa Ash'ari wulliti ɗum ɗo ko Seydina Umar o wi hiɗa windana men leetirji ɗi leetirji ara min hendo min andata ko hondituma ɗi winda Umar radiyallahu anhu o inni kisan o tawi ɗum ɗo ko ella mo tawata julɓe ɓe gasta wurude e hoore muɗum o moɓidiri sahabaɓe nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam o diisiɓe ko honno ɓe watta fi ɗum ɗo ko waɗi julɓe ɓe mara tarika ka ƴetta winda si ɓe falama windude hunde ko honto ɓe watta tarika maɓɓe wa hina idin qala ba'duhum arriqu kama tu'arriqu al-furs بملوكها كلما هلك ملك أرقوا بولاية من بعد قال بعضهم أرقوا بتاريخ الروم قال بعضهم أرقوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون من مبعثه وقال آخرون من هجرته قال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرقوا بها ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة واختار عمر وعثمان وعلي أن يكون من المحرم بارد سيدنا عمر بين أمور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسب أو ليتر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ويندني ويندارن كهن واتن هن ورتهم من تاريخ غوتو كلا أدي فيه وقت وي واتن تاريخ من نفارس ينكو ورتهم تاريخ مودهم ولدن عندي فارس ونا يمد حنكي فارس ko yimbe be tawata tarika no holli fi makka ko yimbe ko hawle idan o wi nyambe o be wi nyambe ben hari ko honno be wata tarika ko lambe mabbe be wata tarika kala de lamdo mabbe mayi on artu baawo don be wi hunde kaari wadi gila nyande kaari laami hari hebi duddi jeni hebi duddi tel yani ko non be wadi no tarika yani gila awdo bobo jibina o jibina ma hitande jawabere gila kaari laami ma ndedo hunde wadi hitande nabe gila kaari laami ko non be warrano tarika mabbe wobbe wi wade tarika rum yanko ben bi mana o tariku miladi mo tawda hande ko do won ko jaali wobbe wi jette tarika jibinede nala sallallahu alayhi wa sallam jette tarika ngere nala jibina don wobbe wi jette gila ka o nula don wobbe wi ala jette gila ka nala feri don deedo pe fo ali kuma radiyallahu anhu andari pe arde den fu o wi al hijratu farraqat bayna al haqq wal batil o fergunela sallallahu alayhi wa sallam ko nguudo wadi ha gonga e fenande sirti julbe be woni feere hefe be woni feere julbe be ñaawi deftere mun de ñaawi sari amum on hefe rabbe kadi ñaawi ko mun kon ko do gonga e fenande sirti jetten don tari kamede idan sayyidina Umar yetti windi tarika on gilande ma do o wi ko gila ka nela feri do hande kadi nela sallallahu alayhi wa sallam gila ka feri do joni dun na en yalla goto wadi wana den lewru wotu ko der lebbi be wadi kadi isara be diso ndi hakkunde mabbe jonnon hitande ko honto fuddoto den de wodi yimbe dayto be ha sikki wondema haray hitande no mari fuddode hitande ka fuddida wona fuddoto be landi joni ko honto fuddode hitande men wobbe wi do kadi fuddoden ka qur'ana jippino don wobbe wi waden sumaye mo be addi fere mun den sayyidina Umar e sayyidina Ali e sayyidina Usman be fottani jettugol kanela sallallahu alayhi wa sallama e be fottani jettugol do lewru jombe i holdum lewru jombe tan dum jogi bure duuden hindu jogi man Allah subhanahu wa ta'ala man piji bu mayru go'o hindu jeya e asrul hurum arba hindu jeya e lebbi hurum di nay didi ko e mayru nelaado fuddi fergum haysina mayru be hewbe Madina tati nela sallallahu alayhi wa sallam maki afdalu siyam ba'da ramadan shahrullah al-muharram o maki kambe nela sallallahu alayhi wa sallam horo gongol fu ko buri moddude ci feddi sumaye ko ndudo lewru wonate wedendu jombende idan be fottani jettugol tarika on e ndudo lewru jombende haray ko du woni ko yonti e ndu lewru ndu wonde do hande duubi wuluro e temedde nayi e duubi ciapantati e duubi jowi gilane la sallallahu alayhi wa sallam feri ko tawata ko hande bu hewde julbe ben be anda dum be anda fi mum be wolata gananta fi mum wole haray no hanani ene julbe ben wattani ila hore meden modde sahaba nabi sallallahu alayhi wa sallam ko be wonno e mum kon se wonale dum haray kala hasi hen tabe hada
kamɓe ɓe jaɓano ƴettude taarika hay e gooto ɓe ƴettano calendrier hay e gooto ɓe gollitiri si wona calendrier maɓɓe kamɓe julɓe ɓen moɓe hertori moɓe moƴƴinani hoore maɓɓe on ko ɗum ɗo hanani julɓe ɓen so tawi julɓe actiɓe ɓen hoore ndiɗo leydi ɓe moƴƴini calendrier fi julɓe ɓen enen julɓe fewniɓe hannde ɓen e nderke waɗi on ɗon goɗɗo e meɗen kontata on fi yoɓugol gollowo mum yoɓata kontata ɗum fi yoɓingol suudu mum kontata ɗum fi programme mum hay e hunde a yiyata ɗo kaydiji julɗo tawa datu windino toon on ko joom bente ma sabbude pala ma sabbude nduɗo woni toon ko yiyata toon ko lebbi ɗi andanɗa hoore ma eɗen andi lebbi ɗi tawata goɗɗum ko inɗe sanamuji goɗɗum ko inɗe lamɓe goɗɗum ko inna o ko ɗum ɗo julɓe ɓen teddini fi mum mawnini hannde tawi ko enen woni walde heetaɓe ɓen no kiiji maɓɓe ɗe wuurira enen ko men ko maaya hara no hanan julɓe ɓe wattodirira ko waɗi ka leyɗe ka julɓe ɓen kan woni toon ka julɓe laami toon nano woni toon ko calendrier islam wona gollirede hay si oɗano jokkiɗi enen noon ko calendrier wona gollirde ɗum ɗa woni hunde yejjitande tawi ɗiɗo lebbi ɗi tawata ko ɗi hooreten e mum ko ɗi juuleten e mum so tawi a anda konti ɗiɗo ko ella molanaa wongol julɗo an ko summa e maayi a anda konti lewru hay e wotum haɗa ɗum ko ayde hoore julɗo noon eto anda ɗiɗo lebbi sappo e ɗiɗi kala ndu ñande ndu dari ha ñande ndu maayi ko waɗi no e majji ñalaɗe ɗe tawata no hani heɓa dewal e majje si a anda konti ɗum hono mbiɗa dewal إننا في هذه الأيام أيام شهر الله المحرم نعيش أياما فاضلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها ويحث على صيامها يقول أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم بل أكد على صيام يوم منه وهذا اليوم هو اليوم العاشر لأنه وقع فيه حدث عظيم ونصر كبير لنبي الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وأخرج فرعون ومن معه من الكافرين فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله وأمر بصيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده لمخالفة اليهود فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن فضله قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها haray eɗe ñalɗe ɗe wonɗen ɗo ñalɗe nduɗo lewru joom bente eɗe wuuri ñalɗe ɗe tawata ko ñalɗe ɓurɗe kadi ñalɗi heddiɗi ɗiye on nelaɗo makino sallllahu alayhi wa sallam porka fof ko ɓuri moƴƴude feƴƴi sumaye ko e nder nduɗo lewru haray so neɗɗo hoori ñallal e ma balɗe ɗiɗi ma balɗe tati ma o hoori ko ɓuri ɗuɗe nduɗo lewru kon himo mari baraji ɗi tawata no ɓuri siko lebbi heddiɗi fof ko hoori sina sumaye ɗum ko mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadisi sellu ɓe hoori kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nduɗo lewru ɓe tentini kadi hoorugol ñallal e nder nduɗo lewru ɓe yambiri ngal ñallal hoore ɗum woni ñande sappo nduɗo lewru jonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ay ɓe hewti madina ɓe tawi alyahudi yankoɓe wonnoɓe ɗon ɓen hiɓe hoore no ñande sappo jom ɓen nelaɗo landi ko honɗum ɓe woni e horude ɓe wi ko e nde ñalade ɗo Allah subhanahu wa ta'ala danduno annabi Musa e gomɗinɓe wonduɓe makko ɓen o yooli fir'auna e koniri muɗum ɗi idan kamɓe hiɓe horude hay nde ñande jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala jakasi julɗo heɓi ko weltini ɗum wona yo amu julɗo so heɓi ko weltini ɗum koyo rew Allah subhanahu wa ta'ala o jarna Allah subhanahu wa ta'ala tawata julɓe hannde no heɓa ko welti ko andirta julɗo welti ko tawi amata ko raw ɗum ɗo ko ayiɓe molanaɓe julɓe julɗo so heɓi ko weltini ɗum ko andirta ko julɗo heɓi ko weltini ɗum koyo sujju o jarna Allah subhanahu wa ta'ala idan ɓeeɗo ɓe hoore no ngal ñallal ɗo weltanagol Allah nelaɗo maaki ko min ɓuri handude e Musa di onon ko waɗi onon on dambiti e makko min ko minen jokki hunde wotere nelaɗo hoori ñallal ngal ɓe maakoye yeeso toon ɓayi hari ɓe rentini no nandintinagol yahude e nasara sahaba en andintini ɓe e nelaɗo joni noon sen hoori o sappoɗo ɓe no hoorde ɗum kamɓe ñembuɗen hara en ñembiɗo ko wiɗete ñembuɓe ko hara woni ni tum hara e woni hunde wotere nelaɗo maaki si Allah junni balɗan e hitande arende mi hooro e jeenaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe feƴƴini aɗa on jeenaɗo hewtude sahaba en hoori jeenayi on ɓe rewɗini e hoorugol jeenayi on e sappo on ma sappo e sappo e goho haray ɗum ɗo ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawata julɗo fof no hani wadde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landa ɓura ko woni ɗum ɗo ko ɓe maaki miɗo tanƴini Allah subhanahu wa ta'ala montiray sabu hoorugol ngal ñallal ɗo bakka to hitande feƴƴinane fof e wonde hoorɗo yani si neɗɗo o hoori ngal ɗo ñallal o hoori ngal fi Allah subhanahu wa ta'ala Allah montanaymo sabu ko o hoori ngal ñallal ɗo bakka to makko hitande feƴƴinane idan haray no hana neɗɗo julɗo waɗugol ko nelaɗo wonno ko amma ko heddi kon ko tawata no aaƴa baka e nduɗo lewru julɓe ɓen no hani watta nila e muɗum heewi e wiiɓe ko julɓe waɓɓe lewru no lewru kata lewru no jombatake e muɗum lewru no wayasatake e muɗum idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata
fiɓata ɗum e ɓernde mum neɗɗo wiɗo la ilaha illallah. kala fiɓuɗo mo wayasi e ndu lewru heɓata moƴƴere maasi jombi en ndu wondata e muɗum haray la ilaha illallah on ko fenande ka makko kanko ɓe wiya la ilaha ɓen ko ɓe goto ko woni haray gomna Allah subhanahu wa taala. idan wiide haray kadi nden ñalande ɗon ko juldere julɓe ɓe yo watto hila moƴƴere ko honɗum addi haɗo waɗa julde ɓen andi dambiti ɓen ka islam no waɗi ɗon pecce ɗiɗi feccere wonde nde ñalande no welo welo e feccere wonde go wiide ne ñande koyo wulle koyo sune koyo barmintine ɓeɗo fof ko fayida ko waɗi ko honɗum waɗi ha ɗum ɗo waɗi ko ɗum ɗaɓɓitete ko tanirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wara e nde ɗo ñalande warede Husain bun Ali hawrodiri e nde ɗo ñalande sappo jomben ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jon noon ko wonɓe ka islamu ɗiɗo feddeji ɗiɗi ɗiɗi ko julɓe fottuno haɓi ha oɗo wara ɓawo nde o wara wonduɓe e makko ɓen ɓeɗo wiɓe no wondi e makko ɓen ɓeɗo wi ɗum ɗo ko suno hande kadi kamɓe kala nde hitande nden hewtiki ɗo ɓe fottay e nokku no wiye Karbala ka leydi Iran to ɓe wulla nde mayde ɗo ɓe barmintino ɓe holla aduna on ɗum ko suno molanango islamu jaɓa yo goɗɗo maayo tawa ñande o a wullayno hitande kala a wullayno ɗum kano lundi ko islamu wi kon sabu islamu ko wi o julɗo ko muñota islamu jaɓa hitande kala ya arka goɗɗo maayi wulla ɗon ɗum no lundi islam si tawi ko sabu islam wari hara ɓe lundi islam woɓɓe go wi tigi tigi on haray awa oɗo ko wonnoɗo ayɓe meɗen ni en haɓimo en fooli haray hande waɗen juldere ñaamen haaren holtinen ɓiɓɓe men ɓen an kadi dara wattanayla moƴƴa tanirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ware waɗa nden ñalande julde ñaama yala holtina ɓeygude maɗa an siki angati ko a julɗo ɗum ɗo fof ko ayi ɓeydi idan haray ko hanani julɗo on ko nelaɗo accuno kon e nde ñalande ɗo jokku ɗum ɗon ko fuɗɗita ɓawo mum ko woppu wiiɗe waɗande julde ɓen yoɓe andi ko firɓanande ɗo julde haray ko tanirawo nelaɗo wala ko ɗum ne weltade wiiɗe suno to nden ñande ɓen ɓe kadi yoɓe andu hara islamu haɗi suno idan ko fayida ɓe fof maɓɓe ɓe woni sawaba on ko waɗi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wanno kon horugol jeena e sappo hunde ala ko ɓeydi ɗon kala ko ɓeydata nder nduɗo lewru haray landite wonɓe wadde ɓen ɓe mara dalil e muɗum ko beleɗe ɓe jokki e tawi tawi ɗum no wawata wonde dina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم اغفر لاصلاحنا واخواتنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم من احييته منا فاحي الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وذوي ارحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين